Evo nas u još jednom videu na Food kanalu. Ako se još niste pretplatili, molimo vas da se pretplatite na kanal. Danas ćemo praviti slatko od 2 kg šljiva u koji ćemo dodati 800 do 900 g šećera. Vode ćemo dodati tek toliko da prekrijemo šećer. Na kraju ćemo dodati vanilni šećer i limontos. Iz ovih šljiva sam izvadio košpe, ali su šljive, tako reći, zadržale formu. To sam uradio koristeći jedan trik koji ću vam pokazati u nastavku videa. Kada agde provri, dodajemo šljive. I pustimo sada da vri zajedno sa šljivom. Slatko je gotovo onda kada kapicu stavimo na drvo i ono zadrži formu, znači ovo još nije gotovo. Nakon 35 minuta slatko je gotovo. Znači kapica zadrži svoju formu i ne razljeva se. Kada je slatko gotovo, dodajemo 1,5 kesicu limontosa.
2 kesice vanilin šećer. Promiješamo i ostavimo još 3-4 minuta da se kuha. I onda skinemo s vatre. Kada se slatko malo ohladilo, vrelo slatko sipamo u vrele tegle koje smo sterilizovali na 100 stepeni u rejonu. Evo na kraju još jednog videa da vam se zahvalim na gledanju i da vas zamolim da se pretplatite na kanal. Ako vam se video svidio, da lajkujete i podijelite video. Do sljedećeg videa, hvala vam na gledanju.